Agaseke k'amakuru mu karere ngapfunduriye muri Uganda. Uhoze ari perezida w'inteko ishinga amategeko ya Uganda Rebecca Kadaga yongeye kuvuga nyuma yuko asakaye amajwi bivuga ko ari avugana n'abapfumu. Chimp Report yanditse ko aya majwi yaganiriweho mu nama iheruka kubera muri Presidency ya Uganda Entebbe. Amakuru yatanzwe n'abantu bavuga ko bazi ibyabereye muri iyo nama bavuga ko Perezida Museveni yagaragaje impungenge kuri ayo majwi mu biganiro yajyanye n'abayobozi bakuru bo mu ishyaka NRM abereye umuyobozi. Muri ayo majwi humvikanamo abantu basobanurwa nk'abapfumu bavuga ko abanyapolitiki bahanganye ndetse no ku bigo byo kubarinda mu buryo bw'amayobera. Mu gice kimwe cy'ayo majwi kiri gukwirakwira ku mbuga nkoranyambaga humvikanamo amajwi bivuga ko ari ay'abapfumu bavuga gukamura amaraso y'abanzi ba Kadaga. Ijwi abasenguzi bo ku mbuga nkoranyambaga bavuga ko ari irya Kadaga risubiza rigira riti ibyo nanjye ni nabyo banyifuriza. Museveni bivuga ko yaba amajwi n'abantu bamubwiye ko Kadaga usanzwe ari minisitiri w'ibihungirije muri iki gihe yaba yarasabye abapfumu kumwica ubwe. Umugore Janet Museveni na murumuna Jeanne Sali Musare. Icyakora ukuri kwayo majwi ntikuragenzurwa n'inzego zigenga kandi nta bushakashatsi bwa gihanga cyangwa se raporo ya leta birasohoka byemeza ibyavuye muri ayo majwi. Icyakora abantu bavuga ko bazi ibyabereye muri Presidency bavuze ko Kadaga yabajijwe gukora ayo majwi muri iyo nama. Bivuga ko Kadaga yaba yaremeye ko yigeze gusura umupfumu nubwo nta nyandiko cyangwa se itangazo ryemewe ryasohotse rivuga ibyaganiriwe muri iyo nama. Kadaga yavuzweho kujya mu bapfumu mu gihe ibikorwa bya politiki bikomeje gufata intera mu ishyaka NRM nyuma y'impinduka zirutse mu buyobozi ndetse no kwitegura gutora uzaba perezida w'inteko ishinga amategeko ya 12. Abasesenguzi ba politiki bavuze ko ikwirakwira ry'ayo majwi ryongeye guteza impaka no kutumvikana mu buyobozi bwa NRM, aho abayobozi bakuru bari kuganira ku mpinduka z'ubuyobozi bw'inteko ishinga amategeko ndetse no kwivugururwa ry'ishyaka muri rusange. Nk'uko ayo majwi bivuga, abapfumu babwiye Kadaga ko mbere hari abantu bari barabashatse ngo bakure amaraso mu mubiri we kugira ngo beho nabi kandi mu mibabaro. Baramubwiye ko Museveni yifuza ko yazamusimbura ku mwanya wa perezida wa Uganda, ariko ko hari abanzi benshi bamubangamiye kuri uwo mugambi. Nyuma y'aho abapfumu basabye Kadaga amafaranga ariko babwira ko ntayo afite. Ati reka turebe ko icyumweru gitaha kizagenda. Rebecca Kadaga ni umwe mu banyapolitiki bafite ijambo rikomeye muri Uganda, dore ko yabaye perezida w'inteko ishinga amategeko imyaka 12 nyuma akagirwa minisitiri w'intebe wungirije wa mbere na minisitiri ushinzwe umuryango wa Afurika y'Iburasirazuba. Nkiri muri Uganda, ubutegetsi bwa Uganda bwatangaje ko muri iki gihugu hagaragaye abandi barwayi 3 bashya ba Ebola bituma umubare wamaze kwemezwa ko bayanduye bamaze kuba 5 mu gihugu. Minisiteri y'ubuzima ya Uganda yavuze ko abarwayi bashya bari mu mushoferi wari watwaye umurwayi wa mbere, umukozi w'ubuzima wamwitayeho ndetse n'umugore ukomoka muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Abategetsi bavuze ko icyorezo gisa n'icyatangiye gukwirakwira binyuze mu bantu bahuye n'abamaze kwandura, cyane cyane abari mu kazi k'ubuvuzi n'abakorana hafi n'abarwayi. Iyi ndwara iri guterwa n'ubwoko bwa Ebola buzwi nka bundi buryo strain bwagaragaye kenshi mu burasirazuba bwa Kongo ndetse no mu gihugu cya Uganda. Bakaba bafite ubushobozi bwo kwanduza vuba iyo hatabaye ingamba zikomeye zo kwirinda. Ishami ry'umuryango w'umubiri ryita ku buzima OMS ryamaze gutangaza ko icyorezo kiri mu rwego rw'ibibazo by'ubuzima bihangayikishije isi, risaba ibihugu byo mu karere kongera imbaraga mu gukurikirana abahuye n'abarwayi no gukumira ikwirakwira ryacyo. Abashinzwe ubuzima muri Uganda bakomeje ibikorwa byo gushakisha abahuye n'abanduye, gukaza ubugenzuzi ku mipaka ndetse no gusaba abaturage kwirinda guhura n'abagaragaza ibimenyetso birimo umuriro mwinshi, kuruka no kuva amaraso. Kugeza ubu inzego z'ubuzima zavuze ko hakiri amahirwe yo gukumira ikwirakwira ry'iyi ndwara niba ingamba zafashwe zubahirijwe neza. Nkivuga ku cyorezo cya Ebola muri kano karere, ariko kandi Leta Zunze Ubumwe za Amerika zategetse ikipe y'igihugu ya Kongo Kinshasa Leopard kubanza kujya mu kato k'iminsi 21 mbere yo kujya mu gikombe cy'isi kubera icyorezo cya Ebola. Mu mpera za Mata uyu mwaka muri Kongo hari kugaragara icyorezo cya Ebola mu bwoko bwa bundi buryo imaze guhitana abantu hafi 180 mu gihe abantu banduye barenga 750. Iki cyorezo cyageze muri iki gihugu mu gihe Leopard iri mu myiteguro yo kwitabira igikombe cy'isi cy'umwaka kizabera muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Mexique na Canada. Leopard iri mu itsinda K izatangira imikino yo mu mujyi wa Houston muri Leta ya Texas, ikurikizaho Colombia mu mujyi wa Guadalajara muri Mexique, mbere yo guhura na Uzbekistan mu mujyi wa Atlanta muri Leta ya Georgia. Umuyobozi w'itsinda ry'ibiro bya perezida wa Amerika rishinzwe gutegura igikombe cy'isi, Andrew Giuliani, yaganiriye na ESPN avuga ko ikipe ya Kongo n'igihugu bwacyo byamenyeshejwe ko abazitabira igikombe cy'isi bagomba kuba mu kato. Ati twabwije kuri Kongo ko bagomba kubahiriza akato k'iminsi 21 mbere y'uko baza muri Houston ku itariki 11 Kamena. Twabishyizeho umucyo rwose, turamenyesha guverinoma ya Kongo Kinshasa ko bagomba kuguma mu kato mbere y'uko bakora urugendo rwerekeza muri Amerika. Nta kindi twari kurenzaho. Giuliani yongeyeho ko ingamba z'ubuzima zafashwe ku buryo nta cyorezo kizinjira muri iki gihugu cyangwa se ngo kibe kiri mu nkengero zacyo. Benshi mu bakinnyi ba Leopard ndetse n'umutoza mukuru wayo Sebastien Desabre ntibaba muri Kongo Kinshasa, ahubwo mu bihugu birimo iby'Uburayi, by'umwihariko mu gihugu cy'Ubufaransa. Abasabwa kutihuza cyane n'abazaba baturutse muri Kongo kugira ngo hatazaba gukwirakwira iki cyorezo, dore ko ari gutegura umwiherero witegura igikombe cy'isi uzabera mu Bubiligi. Leta Zunze Ubumwe za Amerika yashyizeho ahantu hatandukanye i Burayi hashinzwe kugenzura no gukumira indwara z'ibyorezo, ndetse ikaba inateganya kohereza abaganga babiri mu Bubiligi bakajya kwita ku bazaba bari mu mwiherero wa Kongo Kinshasa bareba niba nta bimenyetso bya Ebola bafite. Leta ya Amerika kandi mu gukumira Ebola yakumiye abayinjiramo mu byumweru 3 bishize bari muri Kongo, Uganda na Sudani y'Epfo n'amabwiriza azamara iminsi 30. Ikipe ya Kongo Kinshasa yasubitse imyitozo ari kuzabera mu gihugu imbere n'umuhango wo gusezera ku bafana. Irateganya imikino y'igicuti yari muzayihuza na Denmark ku itariki 3 Kamena n'uzayihuza na Chile muri Espagne ku itariki 9
Kamena. Nararanganisha amaso umunyamakuru byandikirwa muri Kongo Kinshasa, abanyamakuru bashyize amakaramu ku mpapuro barandika. Banatwe umutwe wa FCM yanyomoje amakuru yatangajwe n'inyamakuru byegereye ubutegetsi bwa Kinshasa yuko ingabo zabo z'abazambuza 18 two muri teritwari ya Mazino ry'ingabo zirwana ku ruhande rwa leta ya Kongo. Kuwa gatanu ikinyamakuru Actualité CD cyegereye leta ya Kongo cyatangaje ko ingabo za leta FARDC zifatanije n'imitwe y'abazarendo bambuye M23 agace ka Kabobi. Mbere y'iki kinyamakuru n'ibindi byegereye leta ya Kongo byari byatangaje ko M23 atakaje agace ka Kinigi naho gaherereye muri teritwari ya Masisi, ndetse ko ziriya ngabo zikomeje gusatira agace k'ingenzi ka Rubaya gakungahaye cyane ku mabuye y'agaciro. Guverineri wungirije w'intara Kivu Majyaruguru Ngarambe Wilimanzi abinyujije ku rubuga rwa X yagaragaje iby'uko M23 ikomeje gutakaza uduce ari ibihuha. Tumwaduteye mwishyize hamwe ariko muzatatana mufite ubwoba, inzu zanyu zapfuye zitaranatangira, ikinyama kibashyigikiye kizagwa kandi amahoro azongera kugaruka muri Kongo. Kuri uwo makuru avuga ko kugeza mu masaha ya nyuma yo kuwa gatanu FCM ariyo yari ikomeje kugenzura uduce twa Kinigi ndetse na Kibabi bitandukanye n'ibyavugwaga. Nasimbukiye muri Kenya, abanyamakuru bicaye imbere ya mudasobwa barandika. Banitswe batwara abantu imodoka za rusange bahagaritse imyigaragambyo yari iteganyijwe gukomeza mu cyumweru gitaha mbere y'uko Perezida William Ruto afashe icyemezo cyo kugabanya 4% ku biciro bya mazutu. Abatwara abagenzi n'urubyiruko muri rusange bakoze imyigaragambyo y'iminsi bihagaritse ubuzima i Nairobi ibamo n'imvururu zahise abantu 4 bapfuye abandi 30 barakomereka. Amashusho yanyuze kuri televiziyo, Perezida Ruto yavuze ko yategetse ko ibiciro bya mazutu bigabanurwaho amashiringi 10 ya Kenya mu biciro bizavugurwa hagati ya Kamena na Nyakanga kugira ngo bayikenera boroherwe no kuyibona. Mu kwezi gushize ibiciro bya mazutu byari byazamuwe 23.5% bigera ku mashiringi ya Kenya 222 kuri litiro. Abayobora ibigo by'ubwikorezi bari kumwe na Perezida Ruto bwatangazaga igabanuka ry'ibiciro bahise batangaza ko bahagaritse imyigaragambyo yari iteganyijwe mu cyumweru gitaha. Ruto yavuze ko Kenya yakoresheje miliyari 24 z'amashiringi ya Kenya nkunganire ngo ibiciro by'ibikomoka kuri peteroli bitazamuka cyane. Agaseke k'amakuru mu karere ngapfundikire muri Tanzania, abanyamakuru bakojeje ba muri no barandika. Manitswe Amerika yafata ibihano umupolisi mukuru wa Tanzania imushinjura yamwicarubozo no gufata ku ngufu byakoreye imirimbanyi zo muri Afrika y'Iburasirazuba Boniface Mwangi na Agatha Atuhaire umwaka ushize. Mu itangazo umunyamabanga leta zimwe za Amerika ushinzwe ububanyi n'amahanga Marco Rubio yavuze ko minisitiri w'ububanyi n'amahanga yashyize Faustin Jackson Mafuele ku rutonde rw'abafata ibihano hashingiye ku makuru yize bagaragaza ko yagize uruhare mu ihohoterwa rikomeye ry'uburenganzira bwa muntu. Minisitiri w'ububanyi n'amahanga wa Tanzania Mahmoud Thabit Kombo yabwiye ko leta yabo itari yakira inyandiko yemeza ibyo bihano bivuje Mafuele kwinjira muri Amerika. Ibihano bije mu gihe yakomeje kwiyongera igenzura ku buryo uburenganzira bwa muntu bwoherezwa muri Tanzania, abo mu badepite b'Amerika basaba ingamba zikomeye kurushaho. Izi mirimbanyi zombi zagiye muri Tanzania kwera urubanza rw'umunyapolitiki utavuga n'ubutegetsi Tundu Lissu muri Gicurasi umwaka ushize, ariko baza gufungwa nyuma bararekurwa. Umunyakenya Mwangi yavuze ko yamaze iminsi afunzwe nabi cyane byavuzwe kandi n'umunya-Uganda Atuhaire. Mwangi yavuze ko yambuye imyenda yose, amanikwa acuritse, akubitwa mu birenge ndetse anakorerwa ihohoterwa rishingiye ku gitsina igihe yari afunzwe. Naho Atuhaire nawe yavuze ko yafashwe ku ngufu igihe yari muri gereza muri Tanzania. Iki gihe polisi ya Tanzania ihakanye ibyo birego by'icarubozo, yavuze ko ibyiza impirimbanyi zivuga ari ibitekerezo byabo ko bidafite ishingiro. Ariko Marco Rubio mu itangazo rye ryasohotse kuwa kane rivuga ko bamwe mu bapolisi ba Tanzania bafunze bakoreye iyicarubozo kandi bafata ku ngufu izo mpirimbanyi zombi. Iryo tangazo ntiryasobanuye neza uruhare Mafuele akekwaho, ariko Lily Benz umwungirije ushinzwe demokarasi, uburenganzira bwa muntu n'umurimo muri Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga ya Amerika yavuze ko Amerika iri gufata ingamba kugira ngo iboneke ubutabera kuri iki gikorwa kigayitse. Muri Gashyantare BBC Africa yasohoye filime mbarankuru yiswe Tanzania State of Fear ivuga ku ruhererekane rw'ishimutwa ry'abantu muri Tanzania. Muri iyo filime abarokotse barimo Atuhaire na Mwangi bashinje Mafuele ko ari we wabigizemo uruhare rukomeye. Mafuele usanzwe wungirije komiseri mukuru wa polisi muri Tanzania niwe mutegetsi wa mbere ku rwego rwo hejuru mu butegetsi bwa Perezida Samia Suluhu Hassan uhuye n'ibihano by'abanyamahanga. Amnesty International yari yasabye ko hakorwa iperereza ryihuta ku byo yise ifungwa ridakurikije amategeko, iyicarubozo, gufungirwa ahantu hatazwi no kwirukanwa mu gihugu ku gahato kw'izi mirimbanyi zombi. Human Rights Watch nawe yagarutse kuri iki kibazo muri raporo yayo y'umwaka kuri Tanzania igaragaza ko hari gukazwa ibikorwa byo gucecekesha abatavuga n'ubutegetsi, abarwanashyaka ndetse n'ubwisanzure bwo gutanga ibitekerezo. Ibi bihano bije mu gihe Tanzania ikomeje gukora iperereza ku makuru avuga ku ihohoterwa rya politiki n'ubundi bugizi bwa nabi bwabaye mu matora rusange yabaye umwaka ushize mu kwezi kwa 10. Komisiyo yashyizweho ngo ikore iperereza ku bikorwa by'urugomo mu kwezi gushize yatangaje ko abantu 518 bapfuye, harimo 197 barashwe mu myigaragambyo yakurikiye mu matora yavugwagaho uburiganya. Iyo komisiyo ntiyatangaje abari nyuma y'ubwicanyi, ariko yashinje imitwe iterwa inkunga n'amahanga guteza urugomo. Ariko abarwanya ubutegetsi hamwe n'imiryango irengera uburenganzira bwa muntu bavuze ko umubare wapfuye urenze uwo, kandi bagashinja inzego z'umutekano kurasa abaturage batari bitwaje intwaro. Perezida Samia Suluhu Hassan yatangaje ko atsinze mu matora n'amajwi 98%, ibintu abarwanya ubutegetsi bwe bise gusebya demokarasi nyuma y'uko bari bahanganye bakuwe mu matora.
icyo gihe Perezida Meya yavuze ko amatora yabaye umucyo no mu buryo buboneye, anashinja abanyamahanga ko inyuma y'urugomo rwabaye yavuze ko byari umugambi wo kumurika ku butegetsi. Abayobozi bemeye ko bakoresheje ingufu z'umurengera kubigaragambyaga, bavuze ko ari amatsinda yashaka guhindura ubutegetsi ku gahato. Ku wa kabiri, bamwe mu badepite ba Amerika basabye ko hafatwa ingamba zikomeye kuri Tanzania kugira ngo ihindure ibyo bise gusubira inyuma kwa demokarasi. Mu kuboza k'umwaka ushize, Washington yashinje leta ya Tanzania gucecekesha ubwisanzure bw'idini no bwo gutanga ibitekerezo, kubangamira ishoramari rya Amerika ndetse no kunanirwa gukumira urugomo mbere na nyuma y'amatora y'umwaka ushize. Amerika yavuze ko ibyo bikorwa byashyize mu kaga abaturage bayo, ba mukerarugendo ndetse n'inyungu za Amerika, kandi bikabangamira imyaka myinshi y'ubufatanye mu by'umutekano n'iterambere. Abategetsi ba Tanzania ntibigeze bagira icyo babivugaho. Perezida Samia Suluhu Hassan yinjiye ku butegetsi 2021, abaperezida ba mbere w'umugore wa Tanzania nyuma y'urupfu rwa Perezida John Pombe Magufuli. Mu ntangiriro yashimiye ko yoroheje igitutu cya politiki, ariko kuva icyo gihe urugo rwa politiki rwakomeje kugabanuka muri Tanzania. Muri Afurika mabwire ko Perezida Senegal Bassirou Diomaye Faye yirukanye Minisitiri w'Intebe Ousmane Sonko anasesa guverinoma. Ni icyemezo kije nyuma y'igihe aba bagabo babiri bari inshuti, bari bamaze badacana uwaka. Sonko ufatwa nk'umunyapolitiki ufite igikundiro mu gihugu cyane cyane mu rubyiruko, yari yashyigikiye Faye mu matora ya 2024 nyuma yo kuvuga bujwe kwiyamamaza kubera ibyaha yari akurikiranweho. Nyuma yo kwirukanwa n'inshuti ye, mu butumwa yanyujije ku mbuga nkoranyambaga yavuze ko iri joro ari buryama atuje. Uku gutandukana kubaye mu gihe Senegal ihangaye n'ibibazo by'ubukungu. Ikigega mpuzamahanga cy'imari IMF cyahagaritse gahunda z'inguzanyo ya miliyari 114 y'amadolari cyagifitanye na Senegal. Ni nyuma yo kwamenyekanye ko ari imyenda itaratangajwe uko bikwiriye. Ibi byatinye igipimo cy'amadeni igihugu gifite igera ku 32% by'umusaruro mbumbe wacyo. Faye yashakaga uko hashakwa umuti watuma igihugu kibona mu mafaranga mu kuzahura ubukungu, ariko Sonko kamwitambika. Mbere uko Sonko yirukanwa ku wa gatanu, Minisitiri w'Imari Cheikh Diba yari yabwiye inteko ishinga amategeko ko Senegal yiteze gusubukura ibiganiro na IMF mu cyumweru gitangira ku itariki 8 Kamena, kandi ko yizeye ko impande zombi zaba zamaze kumvikana ku ngingo z'ingenzi bitarenze itariki 30 Kamena. Diba yanaburiye ko amafaranga igihugu gitanga mu kugabanya ibiciro bya lisansi n'ibikomoka kuri peteroli ashobora kurenga ari yateganyijwe mu ngengo y'imari y'uyu mwaka. Yongeye ko Sonko yari yanze icyifuzo cyo kuzamura ibiciro bya lisansi. Sonko yari yarwanyije igitekerezo icyo ari cyo cyose cyo kuvugurura imiterere y'imyenda y'igihugu bivuga kugeza kuri miliyari 13 z'amadolari ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika.